Dakle, prilog koji odiše optimizmom i koji pokazuje kako se u ovim teškim trenucima može praviti profit. I can get no more condu. Imaj prezme, Ja. Oženjen. Ja. Godina. Ja. Je vam dobra žena, ona Ja. put. Ajde, ostanim. Ja. Imaj prezme. Godina. Oženjen. Pozdrav malo naše, pozdrav. To je ti hakela. Ajmo dalje. Četvero, Gdje ti je Memić? Memić je Bog tanji. Ajde dalje. Evo, Koliko si imao? 1 ekstra 6 udara. 2 ekstra je Boga. Ovdje piše 1 ekstra. Njebanja, 2 ekstra od sam mog. Kakvi ljudi ima? 2 ekstra od sam mog. Nemoj mi lagat bolan. Nemoj poslati 2 ekstra. Nemoj poslati put me zapalio. 2 ekstra od sam. Nemoj ovako. Nemoj od sam. Ajde, nemoj. A ja, kako tako pomoći? Lažeš. Pa ja lažem. Sad mi ne dira me hakila. Naša firma Nadgradnja nalazi se u veoma teškoj situaciji vis-a-vis rata. Handri nas rat pravo ne rade, ploče, luke ne rade, mostovi, repromaterijali to. Još nam iz Iraka dođu butu para koju nikad nećemo nažalost vidjeti. Međutim, intelektualci i biznismeni u našoj firmi nositelji su se da pravimo specijalne kioske na 2 etaže i time zaposlimo 856.000 radnika. Na jedan kiosk na 2 etaže dođe 70.000 radnika, što je vrlo rentabilno što se tiče biznisma. Međutim, pitanje radnika je da investira svoj kapital. Investira, evo, u marke. Šmarak. Koliko su? 70, za tebi 68. 68? Ja, odšli. Jer ga nemam ni za Ma nemaš onda furaj, šta ti ja mogu? Može na kreni? Ma ne mere nikako. Ma ne mere, ma biži, ajde. Žalost, onaj posao nam je propao. Ali ovu novu možemo koristiti, ovaj kapital možemo koristiti i za neko osvježenje, na primjer. Dobra noć, šta ima? Košto ti pive? moram 40. Koliko? 40 kod za tebe. Koliko? 40. 40 krvnih zrnaca, ne isplati se nikako. Investicija mora biti vrlo pametna i odabirana, jer investicija je sistem biznisa i sistem tržišne ekonomije. Zato pametno investirajte. Evo na primjer ovo. Šta je ovo? Gore lova, dole slova, kod ove 6 slova, GOLF, dove golfa, i ovo pošteno. Ne kontam. Kako je izgledao mene pred televizije? Nisam, ne vjerujete nikome. Vidi, gore lova, dole slova, ko skupi 6 slova, GOLF, dove golfa, sve do vas. Pošteno, idem na nevženo. Ajde. Jer ko ne riskira, taj i ne profitira. To je tajna našeg biznis kluba. Vidiš, gore lova, dole slova, ko skupi 6 slova, GOLF. Poštovani gledaoci, znamo da je i turizam jedna od grana privrede koja u ovom ratu loše prolazi. Međutim, vidit ćemo iz sljedećeg priloga kako i turistički radnici mogu da pronađu sebe u ovome teškom trenutku u kojem se... Ima oko otvarač, dobro ti neš, da imaš gembo majke od sekunda, samo da je... Ma bjaži. Dobro došli na naše novo radno mjesto. Ovo je hotel visoke B kategorije, privatnog karaktera, privatni biznis, privatna inicijativa. Ja i Hamuš radimo sada ovdje na recepciji ovog hotela. Evo Hamuš. Dira me hakala. Hakala! Ostavi ga jeboti mater svoju. A do sad ovog čovjeka ja nisam vidio nikad. Evo došla televizija da snima. Pozdravljam. Pa ne, znaš šta, ne snimaju više ratovanje. Ne znam. Uvijek ti oni ratovanje snimaju. Pa kakvi sad, ekonomska blokada, potpisano primire, ekonomska blokada, nema više ratovanja definitivno, nikad. Jeste znaš to. Kaj, on, izvolite. Ovo je gospodin Mahel iz Daily Telegrapha. Ovo ću dve. Želim se na jednu krevetnu sobu na nadređeno vrijeme, luksuzno opremljen po mogućnosti. Jao, žao mi je, stvarno nemamo slobodnih soba. Slobodnog kapaciteta nema. They haven't reserved. What you with reservation? Mi imamo rezervaciju. Jao, žao mi je, sve smo bila frka, velika panika, gužva. Nema sve. Hvala, izvinite, shvatit ćete. Jasmine, Šta je? tu stvarno nemaš sobu? Nema, sve rezervisano. Ja ne znam da je tako. Nema soba, kad nemoj da se miješaš u biznis, to je biznis, ekonomska struka. Dobar dan. Ovo je gospoda iz CNN-a. CNN, Švabe, Amerikanci, Morgan,
Mi smo rezervisali prije 10-ak dana 2 jednokrevetne sobe. Za njih dvojicu Jeste. nema žao. Stvarno nema. Primali ste rezervaciju? Jez, ja što mi je žao, gospođo, ali nema stvarno. Sve smo izdali, znate, bila prka, guža, panika, pa kao droga, znate, nema, sve je bilo gužve. They haven't gone. Nema, baš mi je žao. Nema, žao mi je stvarno. Nema. U redu. U redu. Morgen, Švab. Jasmine, ja bi ovoj pronašao sobu da je... Nema soba, to neće ona da bude, ona je hostesa samo, ona ih vodi, razumiješ? I on se meša tu biti. Dobar dan, domaćine, imam mjesta, ja sam ti sa sajma ove Šljivorci. Odakle ste? Pa iz Doboja malo da Doboja. odakle. Kako nema soba, ima sosu mangi, ima soba. Hoće s pogledom na šta? Pa sve jedno, samo da malo... Evo, odahnijem. Evo recimo 409. Odlična soba. Hoćete liftom? Ma ne, ba, peške, evo, Evo liftom, Pa da. ne, Ma vozi baš kako vozi lift. Bravo. Eka ide peške, Nego, Jasmine, šta je? reci ti meni, jel s tobom sve, jesi zdrav? Jesam. Pošto ne da ga oni na sobu. Onim Švabama, Amerikanci, Švabe. stranci, da ti pravo kažem. Vežu mi šuhu, jebli mater svoju. Hajde, ne mogu ni tebe više da gledam televizija, ne mogu, ajde, prekini snimanje, naš odavde, ajde, muka, smuka. A sada spektakl. Lord Carrington na svom bazenu muti jaja radi ojačanja. Kalašnikov 30 metaka u šaržeru, 5 metaka u sekundi, provjera 762, a? Pa šta će to, Bor? Pa za biznisa konju jedan. A,